dobro. Očekujemo dolazak Bolivijanca Juana Carlosa Arconade, Morena Ignacija Metaxe, danas igrača utakmice. Njegov službeni prevoditelj, nažalost, je spriječen prisustvovati ovom razgovoru. Neslužbeno doznajemo da ga je spriječio organ gonjenja, odnosno debelo crijevo. Ali kako je Metaxa prije Čakovca igrao u engleskom Nottingham Forestu, to očekujem da ćemo se sporazumjeti na nekom engleskom. A evo ga, dolazi. Buenas noches, señor Metaxa, and what a night is for you and your team. Kakva dakle noć za vas i vašu ekipu. Buenas noches, Croacia. I don't believe this. You are so dry and yet you ran like deer tonight. Nevjerojatno koliko ste večeras pretrčali, a opet ste suhi kao barute. Is it a miracle? Je li to čudo? Sí, esta es miracolo, and this miracle has its name, and it's El Mamba Negra. El Mamba, what is it? El Mamba, što je to? Questo è uno sprejo desodorante che eliminada odoros caliente. If you want to smell like pastuch, put Mamba on your fasuch. But, is it not a commercial? Está tu reclamado? No reclamado, solo facti, and it's brand new on Croatian market. If you want to smell like pastuch, put the Mamba on your pasuch. It's only for men, keeps you cool and attractive all day. Oprostite, poštovani gledalci, senjor Metaxa. We are here because of football. La football, no comerciados. Comprende? Comprende. So please throw that. Is it lemon that I smell? Yes, lemon, patchouli, maracuja. No, don't tell me. I'll guess vanilla. Vanilla, but also something else. Mile, odi vidi ovu mambu, stvarno sjajno miriši. Mile, vamos, Mile. Is it pepper? Pepper, banana, ananas, coconut. Mile, slobodno se našpricaj, fakat je do jaja. No, per jaja, per pazuho. Idemo lijepo u obližnji restoran da ovo sve proslavimo na račun kuće. Sí, esa es el Mamba Negra.